Туғандар, ассаламу алейкум. Видеонun başında sizlerге жақсы bir профсоюзнойдағы KG House чайханасын көрсете кетейін, туғандар. Метрдон шыққанда эле 6-чы вакыттан чыгып 5 минут жүрсөңөр келет экенсиңер. KG House адресин, телефон номерин экранга жазып коем, туғандар. Аз кирип сіздерге bir sıra işlerini gösterip çıkayım. Kanday içinde условиялары бар. Жүргүлө. Так, кирип келгенде барбыз стойкасы бар экен, туғандар. Бул жакта стул, тамак аштары өтө жакшы дейт, дамдуу дейт. Бул жакта банкетный залы да бар экен, кабинасы да бар экен, туғандар. Биздин кыргыздарга дейт нан чай бекер экен, борсогу да. Бизге керектүү биз деген именно бүт тамактар бар экен. Так, лагман, беш бармак, кыскасы. Азыр сиздерге бул жактагы залын да көрсөтө кетейин. Той мааракет өткүзгөнү бул жагында сон залы да бар экен. Ортолап банкет санкетке даярдап атат ошондор. Так, бул жага канча адам батат бул жерге? 15 адам, пока что. 15 адам пока что, если что, могут столду чоңойтуп, бул жака чейин кылып, кеңири той мааракелерди өткөзсө болот экен. Азыр чыгып үстүндө бир көрсөтүп келейин. Так, атмосферасы дагы өтө жакшы. Уютный сон чайкана экен, тугандар. Метро профсоюзнойда. Адресин сөзсүз немеге жазып коеюн. Чыгып бул жактан үстүлөрүн дагы бир көргөзө кетейин. Карагылачы кандай сонун кылып ачып койдук, тугандар. Музыкалар. Так, үстүкү бул үстү жагы. Ушундай, тугандар, көрдүңүздөр да. Такситтер ушул метро профсоюзунда жашаган жердештер ушул жерге келип тамактанып кете бересиздер. Мына, тугандар, KG House'да иштерин бүт көргөзүп чыктым. Өзүңүздөр көргөндөй эле. Атмосферасы өтө уютный. Ушул жерге келип той мааракелерди өткөзүп, чай ичип, ушул жерден даамсыз кетсеңиздер болот. KG House. Ийгилик барыңыздарга. Ушул жерде сиздерди күтүшөт. Так, тугандар, буюрса ишти баштадык эми. Ночко чыктым, кечки саат 9 болуп калды. 2 күндөн бери иш жакшы. Так, страшный. Айолки. Бурунду өтүп кеткенден кийин заказ таштайм да шондон кийин. Могу карагылачы, кандай суук болуп атат. -21 дейт эшикте. Бүгүн 26га чейин чыкты да. Страшный суук болот. Пачин 465 рубль болду. 6 минуттан кийин таштайм. Так, тугандар, короче, бир бустер, бир детский кресло салып койдум машинага. Ну, самозанятый да, что-то парк менен кылсам болобу, самозанятый да, короче, жөн эле тесттен өтпөй эле. Жана Яндекс тесттен өтпөй эле. Жөн эле фотоконтроль деген басып туруп эле, кресло менен бустерде фотоконтроль өтүп койсо, заказ бере берет экен, жана спрос көптөчү. Ошентип жыргап детский тарифтерди ташып атам. Өткөндө бир заказ алдым, Ленинградский вокзалдан. Бирөөнү алдым эле 25 минутка 1800 рубльга алып келдим. Андан кийинкисин центрден Химкиге чейин алып бардым, бир остановкасы менен 2400 рубльга алып бардым. Детский тариф менен нормальный берет экен. Вообще шикарный заказдарды берип коет экен кээдечи. Аз секин центрге айдап бара берейин, что-то Ленинский проспект жакта жүрөт элем, вообще заказдары неме болбой атат. Жакшы болбой атат. Буюрса бүгүн дагы жакшы иш болот деген ойдомун. 2 күндөн бери ар кандай болуп калат заказдар. Кече күнү мурунку күнү почти 20 миңге иштегем. Кече күнү 15 миңге иштедим. Ошондой, тугандар. Реклама боюнча. Эгерде реклама боюнча кайрылабыз десеңер, тугандар. Мына мен ошо таксопарктын эле визиткасындагы номери менин номерим, тугандар. Эгерде таксопаркка кошулуучулар болсо, тугандар, билесиңер, биздин парк бүт по России иштейт. Любой Россиянын территориясында болсо болду, тугандар, любой жеринде таксиге чыгып иштесеңер болот, тугандар. Моментальная выплата, комиссиясы 2% болбосуна суткасына 100 рубльден. Акчаңарды любой время суток чечип ала бересиңер, тугандар. Ошол визиткадагы эле номерге чалып, ушул менин WhatsApp, ушул менин номери, парктын номери. Мага чалып, WhatsApp'тан документтерди жөнөтүп, кеңири кошуло бересиңер. Мен диспетчерге жөнөтүп коем. Диспетчер эртең саат 8ден 12ге чейин жооп берет.
кеңири ошол убактарда кошулсаңар болот тугандар. Ошондой. Айттым да, түшүндүрүп эле паркты. Ушундай тугандар, паркка кошула бересиңер. Хоть бизнес дейсиңерби, хоть эконом, хоть комфорт, комфорт плюс, круиз. Любойун кошулуп алып, кеңири иштесеңер боло берет тугандар. Самозанятый болуп иштеп жүргөндөр деле тугандар. Самозанятыйдын несі жаман экен? Бир жылга 2 миллион 480 миңби ушундай эле берет. Эгерде ошону иштеп бүтүп койсоңор, уже ар жагына автоматически самозанятыйдын шоту жабылат. Айла жок, все равно парк менен иштешиңерге туура келет тугандар. Мына 2023-жылга жаңы обновление болду. Эми 2023-жылдан эсептелинет. 2 миллион 480 миңде ким качан иштеп кое турган болсо, автоматически шоту жабылат, кийин паркта иштешиңерге туура келет тугандар. Өткөндө бир бир бизнесте иштеген бир тажик дедиби, же ким деди, жакшы укпай калдым. 820 миңге иштептир. Декабрь айында грязный. Эми 820 миңден хоть 300 миңге, хоть нар жак, бер жак бензин менен кетсин, хоть 500 миң тапса деле нормально го, туура. 820 миң утуп, 820 миңге иштеп, 100 миң ушу акча утуптур, анан кийин дагы Таиландка, каяка бир жака ушу путевкада утуп алып тугандар. Ошондой бизнесте иштегендердин историялары ушундай болуп экен. Пока что жакшы, буюрса ниет жакшы. Күнүнө 15-20 тегереги нормально демдай. Көп напрягаться этпей эле иштесе болот. Бүгүн уже орустардын Рождествосу да башталып калды окшойт. 6-числоодон 7-числоодон ушундай болуш керек эле. Буюрса алдында жакшы майрамдар болуп атат, эми орустардын майрамы. Суукта болуп атат еще. Бирок бүгүн негедир коэффициент жок, тыптынч. Лучше центрге эле кетип калайын деп атам. Ато чет жерлерде только жанагы антип бонусу барлар, ошентип короткий жерлерге заказ кыла берет. Кеттик центрге. Центрге түшүп туруп эле сразу линия койсом берди. 1.27 коэффициент менен. Барайынчы каяка берди экен. Нормальныйраак заказ берсе экен. 2 заказ менен смен жабыш керек дагы. Анан калганын өзүңө иштесең нормальный болот да, калган 10 саат өзүң иштеп алсаң, саатына 1000-1,5 миңге чейин тапса болот экен, моун иш болуп турганда. Ушундай. Так, туугандар. Экинчи заказды алып келдим, 44 мүнөттө. Так, балашкага чыгып калдым. Завершить. 2106 рубль болду. 2 заказ менен берки 500-400 канча дагы болду эле. Ровно 2 заказ менен сменди жаптым буюрса. 2 заказ менен сменди жаптым. Дальше где-то bir 10,5 saat бар. Сменди бүтүшүнө алып, уже бир заказ түштү. Здравствуйте. Добрый вечер. Улица Строителей, да? Точно. Угу. Так, üçüncü заказды алып келдим. Ай, ёлки, каяктан заказ алып алгам мен. Детский менен заказ түштү эле. Заказга чейин 15 минут дейт. Где? А есть пить? У меня только пузыри. Нет, пить Еще? тоже. Ну, холодная. Нормально? Только постелиться, а то будет пищище. Макс! Сейчас смотришь, Макс! На карте есть? Нет, карта стоит. Да, вот так. Да, присоединись. А как оно изменилось, если само изменилось? Да, не смогли, наверное, снимать денег. О, нашла упал. Сюда. Сейчас. Все, просто. Не смогли списать деньги. Не удалось изменить паспорт.
Слышно, Мичка? 1000. 1168. Сколько? 1168. Ну, больше 40. 200. Да, не ходи. А это конфеты твои? Все. Я буду закрывать, что ты? Зимой нельзя трогать. Сломается. Так. Детскийдің ақшасы жақсы ғой. Қаншамды? 14 минутта 16 минутта алып келдім. Короче, бүйтіп денені тепкілей беріп қызы болған шығарыппыр. Аз тазалап қойбасам, аз клиенттер жалып қалады бекер. Так, мынаке мындай сюрприздер күтіп өткен да, детский ташимын десеңер. Так что 4 думайте дейді ғой. Детский пока включает еткічі. Печенье, сеченье бір нәрселерді жеп бар жоқты. Болған шығарып. Тепкілеген yok. Нелерден бері тепкілеп салыныр. Кетті орыстың балдарына. Жөн кетпейді. Қиқырып, бақырып, бар жоғын тепкілеп. Чё, как думаете, дейді ғой? Стоит, не стоит? Детский. Подключаться еткен. Нелеріне бір нәрселерді жинағында детский. Ондай қылып көрмесең, вообще бизнесті некрасивый болып кеткен да. Долгий поездок дейді ғой, долгий поездок. 2 бустера дейді. 2 бустера дейді. 2 бустера. Шереметова, терминал С дейді. 51 километр 45 минутты көрсетті. Мощный болды да. 2000-ге барсам керек, бустерлер мененші. Айттан ғой, детский мен нормально өткен заказады, қымбатшы бұрып. Машинаны өлтір өткенде тепкілеп. Ладно, чё, за ваши деньги, не дейді? Любой каприз дейбі, да? Шындай да. Да не надо. Шереметова, терминал С, да, вам? Да. Так, а как воспользоваться, чтобы назад чуть-чуть отъехать? Еще назад. Ага. Спинку можно да. сбоку. Сбоку сейчас нащупаю. А, все, видишь? О, қоқой гнай. Суық контент. О май гад болдық. Так, 47 минутта келдім. 47 минут. Завершить. Ох, вот это заказ болды ғой. 2439 рубль келді 47 минутта. Кеттік енді, что-то қайырсын жана баштады. Аз бір болса, обратнодағы жирненький заказ тиеді да. Қорода машина аз екен бірақ. Айнектерін тоңып қалды. Айнегін жуып қойын десем. Суықты. Ой, да, тоңып қалды. Айдагіля, чіркендер, айдагіля.
Шашып қалды бадығы пытырап. Сразу эле берди экинчи парковкага проводникти. Тем более бүгүн чип койдурдум эле. Жок, вроде жакшы иштеп атат. Машина. Саат 1 болду. Түнкү 1. Мына-ки. Экинчи парковкага жетип келгенде жаным чыкты го. Чиркин азыр бадаңдап бир бодра заказ берсе экен. Алыс жактарга заказ берсе экен. Так. 1.5 менен заказ берди аэропорттон. Каяка берди болду экен. Тоңгуюкта меники да экинчи адресим көрүнбөйт. Часовая улица, да? Да. Хорошо. Тебе не прижал? Не с юга, что ли? Так в рубашке бегай 7 минут 30. Да нет. Да у меня внутри термобелье. Так удобнее просто. Пиджаком вообще управлять неудобно. Ну понятно. Выскочили походить. Берегите себя. Да. Сейчас вот бриф такой. Или закаленный. Так. Шереметовадан жарым саатта келдим. Аз киргизип жөнөттүм. Yok ileride. Yine tatka kalktı da. 2100. Kaçta 2200 bir geldim. Takım выезда ayağında. Выездили, заездили bir жағынан şu пунктça. Tez çözdüm. O kettik hem daş iştulantalı. Tak. 2 zakaz menen 4597 rubl oldu. Saat 1'den 58 minut. Так, daha bir zakaz da alıp geldim 21 minutта. 1279 rubl oldu. 21 minut. Az kayra sentre ketip kalsam da otam. Saat 5 bolup kalıptır. Saat 5, zarabatık уже 7000, 12'den keyinkisi. Так, ne kılsam eken? Lutça sentrege ketip kalsam mı? Moşnu koeffisient janıp atat. Şarda jursam Домодедоводан заказ таштап атат го. Аэропорт Домодедово дейт. Aeroportқа чейин 36 километр 32 минут дейт го. Бун жиндиге окшоп не алып алдым мен. Бирок коэффициент менен берди, 1.30 коэффициент менен берди. Буга жарым саатта барсам. Обратно. Заказ отменен. Atmen алып койду. Көрүүчү для интерес каяктан. Каяка берди экен тоосун. Новороссийск деп. Именно мо жүргөн жериме берди.
Шереметовага заказ істеді, Шереметовага. 37 километр, 40 минут дейді. Қанша коэффициент менен көрбей қалдым, шашып заказ түшкөн экранды текшергеле басып. Где-то bir 2000'din Şeremetova dağa gelip kaldım. Ровно 2000'ge geldim. 35 minutta jetip geldim. Daha vakit aldı uykum geldi. Zorga jetip geldim daha uykusuzammış. Ne yazık gerek bilmiyorum. Adrenalin şey desin. Taktırı çalıyormuş adrenalinmiş. Так, сразу ли проводник беріп қалды ғой? Бүгін чөчікке қойып қондырып қойды. Мысығымда кетіп қалайыншы. Так. Алтын чөчіртті дейді. Жарым саатты көрсетті. Чын бұл жалған ба білбеймін бірақ. Коэффициент жаңған жоқ Шереметовада. Так, 5 заказ 8800 болды. Saat 6'dan 42 minut öttü. Uykum gelip bolbay kaldı. Kıskası az monday oldu. Aeroporttan 2 жол заказ, 1 жол заказ düştü. Klientке жетейін дегенде atmen ағылы берді. Daha bir заказ düştü. Alдағы atmen ағылы деп көп подряд. Ана мен өчірттен шығара берді. Saat 7'den ötеді. Үшікке қойбай қойбай. Кейін тайы берет оқшайымды отам үйгөч. Азыр жанағы немесін алып олайын. Эдбулусын алып олайын. 10 литри 1200 шындай тұрат екен, короче, мой дизельный жанағы смесчі. Ошоны алып олайын, анан кейін үйге алып барып тұрып ошоны құяйын. А то бір жерде өчіп қалбайым, анан немесін түгенміш. Кеттік анда үйге. Бұл жерде тұрғаннан пайда жоқ, өшетке қойбаса. Бүгін что-то Шереметованың екінші попытка болды. Неудачныйрақ болып қалды. Короче, мынандай екенді. 10 литр ұқсайды. 1100 рубль тұрады екен азыр. Воронка алыш керек екен бұға. Воронкасы жағында бұл. Оны алып тұрсайын. Тура келем келем. Пошли ты мне покажешь, что там. 1304. Пока. Без заправки, да? Да, да. Чек нужен? Не надо. Все қысқасы. Ет бұлысын алдым, өчіртке қойбай қойды. Кеттік үйге барып, заправка қылып машинаны жүгіріп тазалап, кешке дайырдап қойын, кешінде да шығып. Ешті қыламыз, аз барып құябыз оны. Так, тоғандар, азыр мұның немесін көргізім. Ет бұлысын қан текшереді. Так, неде кіреміз? ТО-ға кіреміз. ТО-ға кіргенде, так, ет бұлы. Мынаке көрдіңдер бе? AdBlue ограничение мощности дейді. Через 141 километр дейді. Ол азыр почти 0 болып тұрады. Азыр курткам киіп тұрып шығып заправка алайын. 10 литр батса керек. 10 литр жарым болса керек. Азыр көрөбүз ғой шығып тұрып курткам кийин да. Анан көрөбүз канча болуп калат экен багы. Так, үйгө келип калдым уже. Кычырайт чөнөчө жөнү эшиктер. 30 градусты чамалап қалды оқшайды суық. Так. Сатайым онда бітті воронка сатып алдым. Воронка мен қойып осырым азыр.
Bu açılmay қалып тұрады, тоңып. Тоңып қалып тұрады. Вообще хыжиып қалып тұрмын, қантып açın. Қапырақ бұраш керек екен. Сым кетпеселем, ол суық та тоңып. Өліп қалбын оздың. Çoğurak kısa болбой екен, ә? Баран камучаям зорға келеді, ұқшайтан бейді. Zorға келеді екен, бұл. Кем. Бұл мен қантып қояқын. 10 литрді қойғычы қолым үзіл өлеткен. Так. Все, короче. Заправка қылдым. Так. Жетпіт дәлі жоқ, бензинге ұқшапчы, башқа ұқшапты. Ох, елки, суық жөнілі. Мама мия қылып қойдық қой. Латымыздан. Так, все. Қолдарын тұрыш болды. 2 минут. 2 минут шығын. Так. Ох. О май гад. Так. 10 литр. 3700 километрле жетет екен 10 литр құлсаң. Көрінет ал. 3700 литр. 20. Как раз түгөнгөндө 20 құйсақ шуменен. Неме болот екенле да? Толмок екенле. Ладно, 3700 неме болот шелле жүріп жүріп. Ата чықпағыча чем жолда қалып. Шындай тұрғанда сағат 7-ден 55 өтті. Бүгінгі заработок. Так. Бүгінгі заработок қандай болды? 12-ден кейін 5 заказ қылыппын. 8884. 12-ге чейін сменді жауып, үші өзіме 1000 рубль іштедім біле. Ошында где-то бүгін. Где-то 10 000 іштеппін бүгін. Так. Мына малады көргізейін бі? Заработоктарда. Так, бүгінгі числоға 8884. Geçeki числоға 18500. 5-ші числоға 20172. Өз 3 күнден бері ем шығып атам. 1, 2, 3, 4 вообще. 4 күні 4 эле заказы кылган экен беле. И 5-нен баштап серьезно иштеп баштаганда 20000, 18500 бүгүнкүгө гана кичине эч анча окшошпой 8800 болуп калды. Эми нормально, эми бул деле жанагы смен сатып алып, иши плюс-минус ар жак бер жагынан сырткары 8800. Ошондой туугандар. Ийгилик бар кыздарга. Ушул мес менен эмне болуп атканын ушу менен көрсөтө кетем силерге, дагы эмне куюш керек, кандай кылыш керек. Ошолардын дагы силерге бүт көрсөтө кетем. Буюрса жакында химчистка кылдырам, ато иштери бүт моундай болуп, аппак болуп, шор болуп калды. Туз тие берип, сиденьяларын өткөндө өзүм жанагындай химчистка кыла турган бир неме бар экен эле. Щоточкасы менен өзүнчө бир химия бар экен, ошо менен щоткалап арчып тазалап койгон, бир сыйра кичине нормальныйраак көрсүнчү депчи. Буюрса жакында бичи полностью бир сыйра химчистка кылдырам, тап-таза кылдырып, сон болуп калат. Ушундай туугандар, чарчап болбой калдым. Ушу эртең менен жаман уйку келип, неме болуп кетип атат туугандар. Уктап кетип катты кыйналып атам. Мага дагы бүгүн дагы бирөө низкий оценка коюптур. Ушу менен 3-чү низкий оценка болуп атат. Өткөндө бирөө 1 койгон. Мурда күнү 1 койду эле, вчера деп. Средний коюптур, өткөндө бирөө минус койду эле. 4-9-20 болуп калды рейтингимчи. Ошо именно ошо эртең менен алып кетип атканда көтүндө дагы бир ошондой болду окшойт. Уктап кетип, жолдон чыгып кетип, чочуп жанагы неме болуп атканын серовно аркада отурган клиент байкап калат экен да. Ошондой туугандар, ошон үчүн уйку келгенде колдон келишинче уктап, болбосо өзүңөр келип, кофе ичип алып, анан дальше иш улантыш керек экен туугандар. Ошондой ийгилик барыңыздарга. Жолугабыз дагы эмки видеодо.